lalela okay ngena ngidla ukotini qaya ngithenga ngesentini bathi sendile double G ayi unganyatheli ke sis that's why ngimfake VIP uthi coach yakhe fake unesibindi ngapi glass lakho float emanzini sufuna isithombe ngakho sikuziba hayaduna amateke mawuthi ukubheka imhodo Monday awuyikhula box esandleni cela ushifte uma ungathenge ayaduna amateke ziyabaleka uma ungaphethi so themba ilithi umuntu ungamthembi ngoba la sophumula ekuseni so awe ma ngabuya nodali ngimbiza umuntu wami sithandane kube mnandi awe ma lana kumnandi ngabuya nodali kodwa ngathi uncane